Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Punya video bang ini litum mindset development training pada produk Jirsong Asong ini litum non dak Jirsong Asong sedolo non bang ke lasi pemama tonge bang tang ini nang itu mana pakai kok lo. Adon mali tum non bang training hai mai tang la pala silang mai lunch time mai yo si at ko dai si non di kami kono yo adon mali tum Adon mali tum ini ya mindset development training mang itu at non bang kene itu mang ke kanang celiat anu do adak mindset development training lo ini tum han nong i nang pajo lah si ya nong itu nang sini ni dinang itu mantap na patang kon itu kan mali non se hek bom lang ya nong ini cái hệt lóc lên nhé. Oh, sakabo. Sakabo. Dan mali tu. Lang merti segede. Akalah. Bahannya ya. Ini mang long dan pola. Tapi dan mali tu. Ini mindset development training ya blog bang ya tapi lah nilai nampak tang tono pasti artinya video bang la pancing tono kolpo dan macam next video mati next blog bang lagi tum ati tong pin nang ke dan macam kado kado ko ikan kita ni domi kat